Hujan. Bu, minum kopi atuh, Bu. Ya rokona bae anjing. Kopi baik, kopi. Isu kopi. Sore kopi. Oke, penting kopi. Tah, gasna gitu hurung-hurung. Ini gerak ke sorangan, ngatipang yang kening. Piranyin kopi ngahantem ke kletus. Atuh, kan itu gawe mending ke. Ngojek tak kumaha. Nggak saya nyintai kopi heula ka bener ke puting biasa. Diberi jatah kayak gampang. Jatah naon. Cuprut bae atuh geuning sia-si piranyin kopi. Yeuh tah. Nah, gitu. Kieu mah aman. Dipencian engkau. Giliran aya duit dah. Dipencian. Boleh. Sok bari heueuh gira sayang. Gitu dong. Naon, Bu? Keur kumaha? Keur nyilan PS3 lu. PS3 lu. Murah 1.300.000-an. Urut bekas ayang. Ah, PS3 lu ngilu bahenol gitu. Hayang boga rupiah nu kitu. Modalan ka bener hayang boga rupiah kawas kitu mah. Pak, neangan gawe. Jangan gawe kani wayah kieu sih. Geus jam 8 karipina bae nuruh nyangan gawe. Barang teuing tadi itu ka Jepang. Guys kayak ya, jangan ya. Aing mah boga pamajikan, ampun. Aing mah kudu kani jangan gawe. Boga pamajikan nyuruh bae gawe. Aduh. Ini wah, ini dia yang dicari-cari lawan kerja di Jepang, gaji 30 juta per bulan, hubungi kami. Oke, gak butuh waktu lama aku dapet ini. Jangan hubungin aja. Halo? Suhasto. Dan Suhasto, orang masih Roy. Ikut kimochi ikut. Yamate. Hai. Naon ari sia malah ngajakan Yamate. Orang kerenangan